stvari sve događaju se i sve se mijenja vrlo brzo, kao u Luna parku. Jer PopPixie ostvari tvoj će san. S njima svaki tvoj dan je predivan, predivan. Naći ćeš lako put, u tvome srcu već postoji ključ. Moći ćeš letjeti, samo poželi tamo si ti. Jer PopPixie ostvari tvoj će san. Antivirus! Ništa. Kurapsu, kad više niko ne gubi Pixie zlatike, ha? Spajalica, mislio sam da je blago. Ja pišljivi Pixie zlatnik, to je sve kaj tražim. Kaj? Pripadača? 100 gromova? Gdje je velika neman, veliko je i blago. More, daj neko veliko blago. Na svoj tehnomagični dvoboj s Fixitom! Pobjedit ćeš! Možeš ti to! O da! Pozdrav svima! Ja sam Chatta, a vi slušate Radio Pixie, najuspudljiviji susret godine upravo počinje! I uvijek završi izjednačeno! Podršku pružaju članovi fan klubova, izgledaju sjajno i spremni na navijanje! Jej! Nosi Fixit! Jej! Kasniš. Raduješ se porazu, ha? Tko će odnijeti pobjedu? Tko je najbolji? Ja! Neka natjecanje počne! Iskoristit ću kristal da pojačam moći i stvorim vatrenu kuglu! Super tehnobacač plamena! Haha! Jej, Pixie! Jej, Pixie! Jej, Pixie! Pixie! I Fixit je u ranom vodstvu! Fixit 1 Digitova! Robot! Čarobni golem!
jednorog! Turbo motocikl! Fixit 2, Digit 1, ovaj dvoboj se ozbiljno zagrijava! Letići ruksak! Čarobni tepih! Kakav povratak! Fixit 2 je Tehnomagični virus! Hej! Ja sam ga htio pogoditi! Onda budi brži od mene! Wow! Pobjedio sam! Ne, ja sam ga uništio! Rezultat je još jednom izjednačen! Vidimo se iduće godine! Pozdrav! Jej! Jej! Hej, Digit, ko je pobjedio? Za sad nitko, ali to je samo pitanje vremena. Znam da imam poteškoća s aparatima, ali ovo nije normalno. Hej, Martino, može jedno hladno? Aha. Naravno. Ne, Cherie, nemoj plakati, please. Moja nova haljina je uništena! Što se događa s mojim zračnim skuterom? Tehnomagični virus se vratio! Sjajno, naša najbolja igračka, užitak zajamčen. Za vas 1000 Pixie dolara. Malo je skupo, ali... Tehnomagični virus! Očito da nisi mogao srediti virus. Onda ću ja. Ne, ja ću ga srediti! Upamać! Moramo se riješiti ovog virusa. Van kontrole je. Da, postoje stvarno napastan. Cure, ali nudim vam popust! Eno ga! Halo? Da, odmaram. Bila sam pod jako velikim stresom. Treba me se opušiti.
očistiti. Mislim, previše se brinem. Znam. Ne brini, pronaći ćemo ga pomoću ovog uređaja. Da, mogu vas ugurati sutra? Da. Šišanje bolje prepusti meni. Nikada nećemo zaustaviti taj virus. Tako je nepredvidiv da me živcira. Imam ideju, udružimo naše moći. PopPixie moć! PopPixie Tehnomagije! O, da! Možeš li ga nekako privući? Moramo biti lukavi, on je poput malog djeteta. Potražimo to čudo! Hej! Savršeno sretan dan u Luna Parku. Proslavit ćemo tvojom najboljom tortom, Karamel. Zajedno smo pobjedili virus! Obojica smo pobjednici! Ne opet tehnomagični virus! Postoji svijet